kunengoma la ethi lokho ngikuphuzayo wenza uchamela efrijini. Ngiyibona indoda nje usuchamela efrijini ungasawubona umnyaka. It tells you ngempela ukuthi ikhayiphi noma indoda yovuke. Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguvuse Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wenganza wethu. Sesike sabona ke lapha na bafowethu emva kwe clip esifakile ngaseqaleni kwe video ke lapha ukuthi ubahubhe uyadingeka mfowethu udinga amaphoyisa. Lengoma lesengazuthi akuyona yakho. Siyabona nabantu einkundleni zokuxhumana bayasho bathi hayi ingoma kuyona kabahubhe kaNkulunkulu bayiqhwaga. Kodwa siyadlala ke bafowethu into ehle kakhulu ke bafowethu ngengoma abahubhe ngoba abahubhe itrenda kakhulu sengazuthi nje ingangena lapha na engomeni ezohlukanisa unyaka njengoba sazi ukuthi mningi umaskandi ophushwayo lapha ukuthi ke ungene ke lapha na engomeni ezohlukanisa unyaka. Esingazi ke ukuthi ke kahle bafowethu sekufanele ukuthi nathi njengabalandeli ukuze masivota sazi ukuthi amaciko ethu atholani khona lapha nokhosini. Into udaba lolu mhlawumbe ekuyohamba sifanele ukuthi sithole uma ukuthi abatholi lutho. Kungaba into embi kakhulu. Kodwa ke siyafisa ukuthi abaculi bahlomule ngoba iningi imali esivota ngayo for ukufaka amaciko lapha. Baningi abaculi yabona uma ubuke inkundleni zokuxhumana ubona abantu baphethe izamba zemali kuthiwa hayi siyovotela ukhuba, siyovotela umthandeni, siyovotela ubahubhe. Bafowethu okunye ke namafriji ethu ayangcola ke ilengoma kabahubhe. Bahubhe unecala ke mfowethu, icala lakho mfowethu amafriji ethu ayachanyelwa. Omalume bakejikiki yiyo lengoma. Sengibambe ivideo namhlanje ngiyacetha abantu abaningi ke besilandele bafowethu einkundleni zokuxhumana basilandele na ku YouTube, basilandele na ku Facebook. Si channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.